ezinye zizokhahletha ibhakede uma ungalandelanga imithetho ezinye zikwenza ukuguqula uhlanya uyabona sike sidibane inhlanya inqwabe emadolobheni babezama ukuthwala abanye babo babezama ukuthola amandla base baba novalo babe ngekho sho konke okukhulunywa kule video elandelayo kuyimibono yekhasimende akuwona umbono womkhanyakude TV. Molweni inibingelele kuphina kuphila okufikela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu ke indaba. Namhlanje ke siphinde samlanda ke la udokotela uSpokwe sendiya. Sizocela ukuthi ke abingelele la kule channel ngoba siyazi bafowethu sike samphatha kule channel wakhuluma nani namthanda kakhulu. Siyacabanga ukuthi naye ophinde futhi aniphathele izinto ezintsha kule channel. Sombuza ke imibuzo kodwa nje okwamanje sothi dokotela bingelela ababukeli lapha na kuMkhanyakude TV. Kulokuthi siyabingelela kakhulu kuMkhanyakude TV sibingelele nabantu nje jikelele iSouth Africa yonke khehla lami sila othobothini ke Mkhanyakude idistrict yethu Mkhanyakude so siphinde futhi sibingelela kuMkhanyakude TV ukuthi Nkosi yami abantu abaphile Okay dokotela abantu kunemibuzo eminingi abantu abayibuzayo ukuthi hey manje awusho Vusi lenyanga oyiphethe mhlambe njengoba uphatha lo khokho uvula lenyanga mhlambe luyathwalisa yini noma lona luthwele kodwa nje bagcila ukuthenini nawe uyakwazi ukuthi uthwalise abanye abantu naso inweni sethwalo la ekhaya kwamenyu. Kafushane nje mangathi uphendula umbuzo wakho yebo sikhona isethwalo sethwalo ngoba ngicela ukubuza mhlawumbe khona umbukelo uzobuza lapha emakhaya kuye kuthiwa khona abanye abantu abathwele ngemfuyo uyabo uthatha umunye unemfuyo eningi so khona futhi abanye abathwele banemoto eningi uthatha omunye ke nje uthwele mhlawumbe umuntu abe nezinto mhlawumbe ukuthwala okula ekhaya kume kanjani sethwalo wena onaso la ekhaya la ekhaya zikhona zonke nje inhlobo zezethwalo ngeke sikubalula ukuthi khona isani kodwa nje uhlu lona lukhona loyithwalo uma ngabe umuntu ethi ufuna ukuthwala sibe sesiyabuka ukuthi kulezi ithwalo esinazo la idlozi lakhe isiphe esizolithanda ngoba singasho sini ukuthi sinalesi uthi uyafika wena idlozi lakho lingasithandi sikhona ithwalo okuwukuthi before umuntu onemthwalise yini mhlambe niqale nibheke yikho nibheka khona okwedlozi nani okunye mhlambe siyakubuka nalokuthi umuntu userious kangakanani ngalento afuna ukuthi ayifuna ngoba abantu bayezwa nje kwesisikhathi omunye ahalele ukuthi yazi lo muntu waba emoto enhle kusho ukuthi uthwele nami ngiyafuna ukuthwala yabo just like that zingekho izinto mhlawumbe ezingqinaba ethile njengobaba kudala nje obaba babethi babefuna ukuthwalela imfuyo babefuna ukuthi umuzi wakwabani ube negama ukuthi lapha yana kukhona imfuyo kukhona inkomo kukhona inkunzi kukhona inkomazi khona izithole ngisho ukuthi ke kunesizathu umuntu mayefuna ukuthwala akavela afuna ukuthi avele ethwale akaveli nje umuntu ethwale so ilapho ke siqala lapho ke sihlole ukuthi lesi sithwalo sakho uthi uyasifuna sizohambelana nedlozi lakho sisele lapho nje dokotela ngifuna ukubuza ukuthi kulento yesithwalo bukhona yini ubungozi obuba khona uma ngabe ungayilandeli imigomo lena mhlawumbe usuku umuntu umtshele yona ubungozi bakhona hayi ubungozi bukhona angeke ngize ngidlale ngawe umsakazi wami ubungozi bukhona nakuphi ke uyazi nawe uma uqashiwe emsebenzini ufika uthola imithetho emsebenzini ke sikhuluma ngala uhola khona imali lapho le mithetho le ofanele uyigcina uma ungayigcinanga vele umlungu uzokuxoxa so ke kunjalo vele nala indlela osukuxoshwa ngayo esithwalweni yikho ukuthi izinto zakho zibuye phansi noma ukhahlela ibhakede phela kuyashiyana ukuthi thatha siphi isithwalo ezinye zizokhahlela ibhakede uma ungalandelanga imithetho ezinye zikwenza ukuguqula uhlanya uyabona sike sidibane inhlanya inqwabe emadolobheni babezama ukuthwala abanye babo babezama ukuthola amandla base baba novalo babe ngekho sho
Mbukelo wami lapho ngasekhaya uyayizwela ke udokotela beyibeka indaba esethwala ukuthi kufanele ukuthi ube umuntu oyilandelayo imiyalelo yokuthwala ungaveli nje uhambe uyothwala ngoba ubona abanye abantu ke baphumelela. Kufanele ukuthi wena ulandele imigomo. Yini mhlawumbe okunye dokotela ongakusho sesiyivala nje le video yanamhlanje sikhuluma ngesethwalo ukuthi abantu bayigcine ngalento le yokulokhuza kule migomo le yokuthwala. Engakusho nje kafushane uyabona isithwalo sifuna umuntu o-serious ozolandela imigomo kadokotela lo osuke emnikeza isethwalo. Uma kuthiwa amanzi ekhaya angangeni ebusuku uvala ingane ekhaya amanzi zingawafaka ebusuku ngoba zawafaka amanzi ingane ebusuku ekhaya kuyobe kuqalile inhlupheko ekhaya. Landela imigomo yonke kadokotela osuka kunike yona. Njengathi la ekhaya sinayo imigomo noma ingamningi kodwa ke sinayo imigomo emibili emithathu esikutshela yona ukuthi hayi mawuke wakwenza ukuthi vele kuyabheda wangakwenza ukuthi kuhamba kahle. Bafowethu siyacela abantu basilandele einkundleni zokuxhumana, basilandele ku TikTok, basilandele ku YouTube. Nizohlezi nimthola nje uSpokwe sendiya. Kuningi asazonilethela khona kule channel. Siyabonga.